Pozdrav svima, evo na sudnom zadatku. Kaže, kolika je ugovorna brzina pod A? Sekunde kazaljke sata i pod B minutne kazaljke sata. Evo, ako niste gledali moje prethodne video klipa, posavjetujte se sad da pogledate, jer možda nećete imati pojma o čemu sad ja pričam, pa imate pod A sekunde kazaljke. Sad imate ovako jedan sat i imate kazaljku koja ide, kako se zove, ova sekunda kazaljka. I okreće se, ide. I treba joj, kako se zove, 60 sekundi, te jednako 60 sekundi da bi prošao ceo krug. A ceo krug u radijanima, ono što nama treba, je, kako se zove, 2π. Onda je ugovorna brzina omega jednako teta kroz t ili 2π podeljeno sa t. To je ceo krug, kako se zove, ceo krug je prešao za 60 sekundi. U ništa uvrstite vrednosti 2 puta 3,14 radijana, sad poišćete radijana kroz 60 sekundi. Jača 6π podeljeno sa 13. To kad izračunate dobijete da je jednako 0,105 radijana po sekundu. Znači ugaona brzina ove kazaljke je, kako se zove, 0,105 radijana po sekundi, jer njoj treba 60 sekundi da bi opišla krug od 2π, da bi opisala krug od 2π. Znači, to je bilo pod A i sad još pod B. Je bila minutna kazaljka. Koliko jednoj minuti treba, kako se zove, da obiđe ceo krug? Znači, gledate, počinje tu gdje je 12, ide i vrati se tu gdje je 12. Pa period je, kako se zove, 1 sat. A u jednom satu vi imate, kako se zove, 3600 sekundi. I obiđe ugao teta jednako 2π. Onda ugaona brzina jednako je 2π podeljeno sa p. Isti slučaj malo pre. 2 puta 3,14 podeljeno sa 3600. I to kad izračunate dobijete 1,75 puta 10 na minus 3. Od 10 na minus 3 to znači da je 0,000175, ali ovako se piše. Radijana po sekundu. Gore se one, znači uglovi se mere u radijanima, a vreme u sekundama. Eto, to je to. Hvala što ste gledali i vidimo se u sledećem zadatku.